Kome je suđeno da ga J, tom samom spadaju gaće, stara je srpska izreka. Poslednje 3 decenije Srbija je pod sankcijama, izolacijom, bombardovana je, izopštena, okaljena, oklevetana, opljačkana do gole kože, onda je iz polja i iznutra okupirana, a sve sa ciljem da se od Srbije sve otme. Ama baš sve. I imovina, i vode, i resursi, i ljudi. Vašingtonski sporazum je nastavak čerupanja Srbije i završni udarac njenom nestanku sa zemljopisne karte. Nakon bombardovanja i obaranja Slobodana Miloševića s vlasti, Amerika nas je opljačkala koliko je mogla. Otela nam je duvansku industriju u Nišu i Vranju, koje su punile budžet sa 70% godišnjeg prihoda. Potom su nam, nakon streljanja premijera Đinđića, razvalili vojnu industriju. U Železari Smederevo su pretopili sve tenkove, haubice, topove, pontonske mostove, a kada su zaradili milijarde, ostavili su nam Železaru praznog računa. Još smo morali i da platimo. Ponovo su je kupili da nas opljačkaju izvlačenjem para iz mrtvog srpskog budžeta, koji se zaduživao da američki gangsteri zgrnu stotine miliona dolara. Tako očerupanu Srbiju prepustili su Nemcima, koji su nas takođe bombardovali. Nemačke vlasti su prema Srbiji gajile neskrivenu mržnju, jer Đinđić nije hteo da Nemcima ustupi Železaru, odnosno da je proda, jer su oni u njenu izgradnju i poslovanje uložili desetine miliona maraka, koje je Đinđićeva vlada priznala kao dug Srbije prema Nemačkoj. Srpski premijer se zbog toga žestoko pokajao, ali već je bilo kasno i za njega i za Srbiju. Dolaskom na vlast kancelarke Angele Merkel počelo je stvaranje Četvrtog rajha, a Srbija se našla na spisku starih neprijatelja. Rasturanje Srbije počelo je da se ostvaruje izborom Aleksandra Vučića za prvog potpredsednika vlade Srbije. Njega je iz arhiva CIA izvukao bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu William Bill Montgomery. Zajedno sa bivšim službenikom u ambasadi i visoko pozicioniranim službenikom Matthew Palmerom, Vučić je doveden da odigra smrtonosnu ulogu u nestanju Srbije. Aleksandar Vučić je odmah počeo da šuruje sa Arapima, sa šejcima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa bratom Bin Zayedom, sifilističarom i šizofrenikom. Njemu je nudio plodnu zemlju, reke, izvorišta, zajednička ulaganja, prepustio im jat bez dinara. Bio je prijatelj Redžepa Tajpa Erdogana, zatim brat sa Jinpingom, kineskim vođom. Kinezima je dao da grade put svile kroz Srbiju o našem trošku, doveo njihove najprljavije tehnologije i zatvorenike da rade u Srbiji. Na Kosmetu je imao bratske odnose sa Ramušem Haradinajem, sa Hašimom Tačijem, sa svim vođama OVK. Podmićivao je Hillary i Billa Clintona u njihovim kriminalnim poslovima, podržavao Georgea Soroša tako što je umesto njega na srpski budžet stavio nevladine organizacije koje kontroliše gospodin Soroš i koje telale protiv Srbije. Američki predsjednik Donald Trump je u svojim nastupima jasno potvrdio da sporazum između Prištine i Beograda neće potpisati ratni zločinac Tači i ratni huškač Vučić. Sve je ličilo da će tako i biti, a možda će tako da mi bude. Hašim Tači je optužen i čeka hapšenje. Već su počela hapšenja vođa OVK. Optužen je i Vučić u Sjedinjenim Državama, a s njihovim pravosuđem nema šale. Ali, iako je ispod žita uz pomoć Matthew Palmera i Mikea Pompea gradio odnose sa dubokom državom, tražeći zaštitu od Trumpove administracije, Vučić je računao na novac koji je opljačkao, a koji se može, a reč je o milijardama dolara i evra, upotrebiti za spas. Izbor je pao na Richarda Grenella, predsjednikovog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine. Gospodin Grenell je deklarisani homoseksualac koji živi u braku sa svojim izabranikom. Na njega je srpski predsjednik poslao predsjednicu vlade Anu Brnabić, koja je i hrvatska državljanka i koja živi u braku sa svojom izabranicom, dr. Milicom Đurđić, lekarom u kliničkom centru. U Berlinu su se najmanje 6 puta sreli gospodin Grenell i premijer Brnabić sa svojim partnerima na večerama koje su pomno praćene od više osposobljenih stranih službi. Premijerka Brnabić je obavestila Grenella da je predsjednik Srbije opasan lopov i kriminalac, da je teško bolestan i da ga treba pritegnuti.
Rekla je da on ima ogroman novac koji je spreman predati u zamenu za svoju i slobodu svoje porodice. Gospodin Grenell je o tome razgovarao sa gospodinom Robertom O'Brienom, savjetnikom za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih država. Njih dvojica su bili saradnici Johna Boltona, bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost i prijatelja predsjednika Donalda Trumpa, koga je on otpustio, ne saopštivši razloge. Bolton je potom napisao knjigu koja je štampana u velikom tiražu. Iako je predsjednik Trump pružao otpor svakoj pomisli da se sretne sa Vučićem, njegov zet je to prihvatio. Vučić je iskoristio jevrejske veze. Tako je došlo do Vašingtonskog sporazuma koji Srbiju dovodi u težak i nesnošljiv položaj. Sadržina sporazuma je manje više poznata javnosti. Potpisao ga je čovek koji po Ustavu Srbije nema nikakva ovlašćenja. Aleksandar Vučić je tajno obećao Donaldu Trumpu za njegovu zaštitu, investicije i ostanak na vlasti, da će uvesti sankcije Rusiji, zatvoriti centar u Nišu, konfiskovati NIS, a Kinezima Bor i Smederevo, skloniti 5G mrežu, Irance proterati Srbije, kao i nejasnog obećanja povraćaja imovine svih Jevreja bez naslednika, koju Srbija usvojenim zakonom od pre 5 godina već vraća, kao da je Srbija umjesto Nemačke bila okupator Srbije. Premijer Brnabić je član gej lobija raznih tajnih udruženja. Ona je odnela najpoverljivija dokumenta koje je obezbedio ministar finansija Siniša Mali u zamenu da ga FBI, DEA, zatim Agencija za sprečavanje pranja novca ne gone. Oni ne znaju da to nije u mogućnosti bilo kojeg američkog predsjednika, već je za to zadužen sud, tužilaštvo i istražni organi. Siniša Mali, njegov brat Predrag i braća po materi Aleksandar i Andrej Vučić su opasna četvoročlana banda koju povezuje kriminal, pljačke, ubistva, nasilje, šverc oružja, droge, duvana. Svetski mediji ih opisuju kao opasne razbojnike iza koji stoji Aleksandar Vučić, diktator i bolesnik. Pridružila im se i Ana Brnabić, bivša devojka Predraga Malog, danas lezbejka, kao Calamity Jane. Ana je bila devojka Predraga Malog, sve dok je jednog dana u stanju teškog pijanstva nije krvnički pretukao. Ona je operisana i više nije mogla da rodi. Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda, izjavio je pred kraj premijerskog mandata Aleksandar Vučić. On je novinarima u Beogradu tokom obilaska radova na Beogradu na vodi rekao da Mali uskoro više neće biti gradonačelnik, jer je zbog kampanje koja se vodi protiv njega nemoguće raditi u takvim uslovima. Ovu tvrdnju tadašnjeg premijera Srbije prenele su agencije Beta i Tanjug 3. maja te godine. Vučić je tom prilikom dodao da za takvu odluku postoji većina u Skupštini grada Beograda, naglašavajući da će Mali sa mesta gradonačelnika Beograda otići mnogo pre izbora, već tokom letnjih meseci. Tih dana Vučić je uporno ponavljao da će se smena Malog desiti, ne zato što Mali nije dobro radio i ne zato što SNS više nema većinu u Skupštini grada, nego zbog sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega. Tih dana održao je i jedan beskonačno dugi monolog na konferenciji za štampu, govoreći o rezultatima rada gradonačelnika, tvrdeći da je Mali uspeo da smanji deficit grada na manje od 4% i dodao: od 45 gradilišta danas smo došli do 450, čime je omogućeno da Beograd bude grad kranova. Vučić se osvrnuo i na rezultate u oblasti turizma i sve to nije bilo dovoljno. Rezultate ne možete da izbrišete, žalio se Vučić svojim poslušnim medijima da situacija sa Malim nije ni za koga održiva zbog kampanje koja se protiv njega vodi. To izusti, al dušu ne ispusti. Malo ko je poverovao ovim Vučićevim rečima, jer ovaj šizofreni peder laže čim zine. Da je u pitanju njegov nagon za prevarom, ubrzo smo se uverili. Vučić se prekombinovao, jer je istog dana dobio ćušku od brata po materi, Andreja Vučića, koji je nerazdvojan drug sa Predragom Malim, rođenim bratom Siniše Malog, koji je sa njim radio u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u Topčideru do 2015. godine.
Naime, Vučić je planirao da ražaluje Malog sa mesta gradonačelnika, a da ga unapredi za premijera Srbije. Siniša Mali od početka svog mandata sticao rušiteljsko iskustvo. Tako je još 2015. godine holandskoj kompaniji sa izraelskim kapitalom Plaza Centers Group pomogao da brzo i efikasno od objekata očisti teren, na kome je započela izgradnju najvećeg tržnog centra u Srbiji. Za to je dobio već $500.000 evra, dok će još toliko dobiti po završetku radova, a uzeo je i provizije od preduzeća koje je progurao da budu izvođači radova i obezbedio sebi i svojim saučesnicima bonus, ako se radovi završe 4 meseca pre prvobitno planiranog roka. I centar je pušten u rad, jer je gradonačelnik mislio da će već biti na drugoj funkciji. Inače, Plaza Centers Group je multinacionalna kompanija sa sedištem u Holandiji. Najveći akcionar ovog društva je izraelska kompanija Elbit Imaging, koja ima 44,9% akcija, dok je drugi veliki akcionar sa 26,3% učešća firma Davidson Kempner, koja je istovremeno i vlasnik 14,3% akcija Elbita. Na čelu borda direktora Plaza Centers Group je Ron Hadasi. Do sada je po sopstvenom priznanju kompanija akumulirala ukupnu dobit od 1,2 milijarde evra. U Srbiji ova poslovna grupa ima svog predstavnika, preduzeće Plaza Centers Management, d.o.o., koje se nalazi u Lazarevačkoj ulici broj 1 u beogradskom naselju Senjak. Direktor je Rabija Šihab iz Izraela. Zbog ovakve vlasničke i direktorske strukture investitora, Beograđani su odmah projekat Belgrade Plaza u Višnjičkoj ulici na Karaburmi nazvali izraelski tržni centar. Pomenuti centar se gradio na ukupnoj korisnoj površini od 61.000 kvadratnih metara, dok će se prodajni objekti nalaziti na površini od preko 32.000 metra kvadratnih, a vrednost radova je oko 80 miliona evra. Projekat je planiran pre više godina, ali je početak radova stalno odlagan, jer nisu mogle da se pribave sve potrebne dozvole. Pošto je za dobru proviziju na gradilište ugurao preduzeća od kojih ima novčanu korist, Siniša Mali se kod izraelskog investitora obavezao da će radovi biti završeni čak 4 meseca pre roka. Zbog toga, a da ne bi ostao bez visoke provizije, Siniša Mali je bio najredovnija inspekcija koja je obilazila pomenuto gradilište. Nekada dolazi najavljeno, ali često je dolazio kada ga niko ne očekuje. Svima osim istražnim organima poznato je kako je organizator rušitelja pod fantomkama u Savamali bio Siniša Mali. Ali Vučić je direktnom intervencijom naterao da se Savamala i pravno zataška, jer je prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu. Niko nije kriv, objekti su srušeni, noćni čuvar je ubijen na VMA. Brat Siniše Malog je važan lik u Srpskoj naprednoj stranci, odmah je do Andreja Vučića. On rukovodi odborima, izdaje naredbe, uposluje sa Andrejom oko transporta heroina sa Kosmeta. Andrej je u najtešnjoj vezi sa Hašimom Tačijem. On osigurava transporte sa Kosmeta. Nekoliko stotina hiljada mladih u Evropi truje se narkoticima koji dolaze preko Kosmeta. Ono što je Andrej Vučić u Vojvodini, to je Siniša Mali u Beogradu, apsolutni gospodar i nezaobilazni faktor u svim kriminalnim radnjama u srpskoj prestonici. Zbog toga je on nesmenjiv, jer bez njega bi zločinački klan Vučića teže dolazio do novca pribavljenog na nezakonitim poslovima. Skupština grada Beograda je harem braće Mali i Vučićeva kartela. Nakon smrti ili ubistva Vanje Grujić, Predrag Mali je upao u srce Ivone Jevtić. Ona je danas sekretar za kulturu grada Beograda. Imovinu Siniše Malog nije mogla da opiše njegova bivša supruga Marija, jer je on po nečijem nalogu krio šta je sve i kojim parama kupio. Predrag Mali, brat gradonačelnika, bio je godinama u vezi sa Anom Brnabić, pijanicom i propalicom, koja je volela društvo, provod i laku paru. Radila je kao direktor u firmi Lidije Udovički. Predrag je naterao Anu da svedoči protiv Lidije Udovički. Nakon raskida njihove veze, Ana se prolezbejsala i prekinula svaki seksualni odnos sa muškarcima.
Izbor Ane Brnabić za premijera je delo Andreja Vučića i Predraga Malog, jer izborom ove lezbejke Vučić osigurava podršku gej lobija, a ona i onako ni o čemu neće da odlučuje. Richard Grener je dobio od premijera Brnabić i ministra Malog dokaze koje nisu znali. FBI i istražni organi u Sjedinjenim Američkim Državama sve te dokaze su ugradili u krivične prijave koje su federalna tužilaštva ugradila u optužnice podnete protiv diktatora Vučića i njegovog kartela. Pre neki dan je uhapšen bivši šef tajne policije Kosova Salih Mustafa i predsednik Udruženja ratnih vojnih veterana Guncati, a priveden je i brat Hašima Tačija i prebačen u Hag. Stotinak njih još čeka na Bukagije. Ovo je direktna poruka Vučiću, a on je toga izgleda potpuno postao svestan da će pravda iza njega i kartel stići, kao i za sabraću iz Prištine Haradinaja Tačija i Kadri Veseljija. Dolazak navodnog investitora u Beograd koji je smešten u ambasadi u Beogradu ima za cilj da zbuni već sluđene Srbe. Od tog posla neće biti ništa jer Srbija nije povukla novac iz više kreditnih linija koje je uzela jer nema nikakve projekte, niti je to cilj sadašnje vlasti u Srbiji. U okruženju bukte građanski protesti, vlast je već pala u Crnoj Gori, Vučić je na velikoj muci jer se Kinezi pakuju da odlazi iz Srbije. Oni dugoročno grade svoju politiku i znaju da je Srbija bivša zemlja. Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Ruske federacije, 16. jula ove godine iz Moskve doneo predsjedniku Srbije jasne poruke. Rusija ne prihvata ideju podele Kosova i Metohije i spremna je da to spreči u Savetu bezbednosti. Ukoliko Vučić bude ostao pri obećanju datom Richardu Grenelu, Moskva smatra da je logično da podnese ostavku i da raspiše prevremene predsjedničke izbore i proveri koliku podršku naroda ima za svoje rešenje. U razgovoru koji je trajao duže od planiranog, Lavrov je jasno poručio Vučiću nema trgovine Kosovom za Europsku uniju, nema stolice za Kosovo u Ujedinjene nacije i nema podele Kosova i Metohije. Razoružan ovim tvrdim ruskim stavom, Vučić je neposredno posle toga novinarima izgovorio: ako je potrebno da budem nedvosmislen, naš odgovor će biti veliko ne, ali nisam razumeo kakve to veze ima sa našim ruskim prijateljima. Nakon što je potpisao Vašingtonski sporazum, Vučić je od gospodina Lavrova dobio poruku da će Rusija podržati svaku odluku po pitanju Kosova ako je doneta dobrovoljno. Opasnije probleme Vučić će imati sa kineskom i iranskom obaveštajnom službom, a nadamo se da svoje obećanje neće ispuniti Hezbolah. Građani Srbije nisu pitani za takve odluke. Ekonomisti smatraju da je dolazak Američkog investicionog fonda priča o novoj pljački, već surovo opljačkane Srbije. Vreme je da se pobunimo i oslobodimo Skota koji nam je nametnut kao uništitelj, ili nas neće biti. Novi svetski poredak vodi apsolutnoj vlasti i moći. Ljudi bi postali robovi, bukvalno, u vlasništvu pojedinaca, kompanija, država, besmrtne elite, faraoni i robovi, a NSO se bazira na suverenitetu građana, naroda, država, na bilateralnim odnosima, regionalnim povezivanjima, neizbežnom globalnom umreženju, jer je sasvim normalno da vlasnici države budu njeni osnivači, građani i narodi. I prirodno je da međunarodne odnose uređujemo prvo bilateralno, da se zatim udružujemo regionalno da bismo bili faktor u globalnim dimenzijama. Iako Sjedinjene Američke Države i Donald Trump pobede u ovom ratu, a verujem da hoće i bliži se čas pobede, svet će krenuti ka novim odnosima. Stari poredak će se urušiti i biti srušen i stvorit će se svet pravedniji i lepši, niti savršen, niti bez nepravde i zla. Ljudi, grupe, narodi će uvek biti slobodni da izaberu između dobra i zla, ali zlo neće biti model i standard kao što je sada. I kao što bi zlo tek bilo ako mi predamo ključeve sveta u ruke elite, jer neće dobiti rat oni zato što su moćni od nas, već zato što se mi predasmo slabijima od nas. Mi smireni, poslušni, milosrdni, a zapravo ravnodušni, sebični, konformisti i mlaki. U konstelaciji pobede NSO Srbija ima idealnu poziciju i potenciju da postane ključna zemlja regiona. Imamo i geografiju i prirodu i istoriju i pametne i dobre ljude i pojavit će se i projaviti harizmatični ljudi i sve narodni pokret. Treba verovati,
delati i sačekati doba pametnih i časnih ljudi Srba, jer je očigledno da će Sjedinjene Američke Države svojom ekonomskom silom i strateškom politikom regionalizovati Evropu, Balkan, Bliski istok, svet i pomoći decentralizaciju sveta, a verujem da će se i Evropa od centralizovanog i otuđenog monstruma preobraziti u davno obećanu zajednicu građana i naroda. Teško je promeniti svest naroda, ali ne i nemoguće. Treba i vremena i strpljenja. Biće i muki i neslogi i zlobe, ali treba izdržati još malo, jer kud prođe 200 godina lutanja, neka prođe još par meseci u velikom iščekivanju pobede dobra. Zar Crna Gora nije primer celom svetu? Srbija je najsiromašnija država Evrope, a vode je najbogatiji političari. Zvanične su procene bezbednosne zajednice u svetu. Prvi talas pandemije koronavirusa promenio je način života na zemlji. Drugi udar će izazvati katastrofalne posledice po savremenu civilizaciju. Pakleni plan se već primenjuje. Na to upozoravaju određeni političari, pravnici, ekonomisti, naučnici, lekari, umetnici. I u najmoćnijim državama sveta u kojima vlast sprovodi globalistički scenario, čuju se pozivi na pobunu. Samo se u Srbiji ignoriše opasnost koja dolazi. Ako se ne pobunimo, bit ćemo posljednja generacija koja je živela u slobodi. Tim rečima je Julian Assange upozoravao na destruktivni politički sistem koji je stvorio mehanizam nasilne kontrole ljudske vrste. Pandemija virusa i straha predstavljaju sredstvo za konačno rešenje koje nameću globalisti. Njihov plan ulazi u završnu fazu. Grupa globalista najmoćnijih i najbogatijih pojedinaca na svetu odlučila je da ljudsku populaciju svede na nivo zlatne milijarde. Prema njihovim procenama, prenaseljenost je postala preveliko opterećenje za planetu. Taj politički, ekonomski, ekološki i uopšte egzistencijalni problem može da se reši samo smanjenjem broja ljudi. U tu svrhu pokrenut je biološki rat protiv celog čovečanstva, u kome se poslednja ofanziva vodi uz upotrebu virusa COVID-19. Pandemija koronavirusa nije prvi eksperiment te vrste. Pre COVID-19 po istoj matrici plasiran je virus H1N1. I tada, pre 10 godina, u širenju straha učestvovali su predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i mnogi državnici. Barack Obama, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je da će od virusa H1N1 umreti 20% populacije, među kojima i 60 miliona Amerikanaca. Nemačka vlada je kupila vakcine protiv tog virusa za 90% svojih stanovnika. U Srbiji su paniku širili tadašnji ministar zdravlja Tomica Milosavljević i epidemiolog Predrag Kon. Ultimativno su zahtevali, tobože zarad zaštite javnog zdravlja, da se kupi 6 miliona doza vakcina protiv H1N1. Kupljeno je nešto više od 2 miliona. Na kraju, ta epidemija je, ako je verovati zvaničnim podacima, odnela oko 200 života. Toliko ljudi u Srbiji umre svakog dana. Pokušaj da se pomoću svinjskog gripa desetkuje ljudska populacija nije uspeo. Međutim, šanse su značajno porasle stvaranjem virusa COVID-19, njegovim širenjem po celom svetu kao i posljedicama koji je izazvao prvi talas. Pandemija straha rasprostranjena u saradnji sa političkim oligarhijama i njihovim medijima omogućila je da se suspenduju određena ljudska prava i promeni pravni sistem kako bi se olakšalo sprovođenje torture nad građanima. Prvi udar, koji još traje, razorio je privredne sisteme u gotovo svim državama. U Sjedinjenim Američkim Državama je bez posla ostalo oko 11 miliona ljudi. U Srbiji je broj nezaposlenih skočio za još 700.000. Nekoliko vodećih grana ekonomije potpuno je zamrlo bez šanse za oporavak u dogledno vreme. U takvim uslovima većina ljudi se nalazi u strahu od zaraze, pod emocionalnim i finansijskim pritiskom, a sve to narušava imunosistem koji postaje osetljiv ne samo na COVID-19, nego i na sve druge viruse i bakterije. Uplašeni i očajni ljudi postaju obična masa, nesposobna za pružanje otpora.
Na pobunu poziva američki lekar dr. Rashid Butar. U kampanji kojom upozorava na pakleni plan koji sprovode globalisti, on detaljno opisuje opasnost pred kojom se nalazi čovečanstvo. Sve je pripremljeno za početak drugog talasa pandemije virusa COVID-19. Informacije o drugom talasu plasiraju oni koji ga planiraju. U tom udaru koristit će 3 faktora. Prvi nameravaju da dodatno prošire strah. To rade na razne načine, a najuočljiviji i najrasprostranjeniji je insistiranje na nošenju zaštitnih maski. Naučnici i lekari znaju da maske nisu medicinski opravdane, naprotiv, one nanose veliku štetu organizmu. Osoba koja nosi masku na licu udiše sopstveni ugljen dioksid. Telo je pod fiziološkim stresom jer ima problem da unese kiseonik. To dovodi do simpatičko-mimetičkog stanja stresa, bori se ili beži, koje povećava nivo kortizola. U takvom stanju telo postaje osetljivo na sve patogene, viruse, bakterije i gljivice. Pored toga, kada udišete komponente od kojih je napravljena maska za lice, plastiku i propilenske sadržaje, koji takođe slabe imunosistem. Ljudi se plaše zaraze, izolovani su i usamljeni. Svaki izlazak iz stana doživljavaju kao rizik po život, a to dovodi do stresa i slabljenja imunosistema, tvrdi dr. Butar. Drugi faktor predstavlja instalacija 5G tehnologije. Iako to nema direktne veze s pandemijom COVID-19, ima ogroman uticaj na imunosistem. Razmere opasnosti od 5G tehnologije možemo da ilustrujemo upoređivanjem s telefonima koje sada koristimo. Ti uređaji rade u opsegu od 500 do 1500 Hz, a nova tehnologija kad bude implementirana biće 30 do 300 GHz, dakle do 300 milijardi Hz. Naučna literatura više od 2000 urađenih studija sa recenzijama pokazuje da već na 1,8 GHz nastaju problemi za ljudski organizam. Pored štetnog uticaja na psihu i izazivanja kancerogenog oboljenja, pre svega rak nadbubrežnog sistema, pa čak i rak srca, što je izuzetno retko u normalnim okolnostima. Tehnologija 5G usled jakog elektromagnetnog zračenja uništava ćelije u organizmu, sprečava unos kiseonika i urušava imunitet, kaže dr. Butar. Uplašeni građani izloženi uticaju 5G mreže postaće lak plen za konačno rešenje, koje će se primeniti trećim faktorom, obaveznom vakcinacijom. Slabljenje imunosistema do koga će dovesti ovo izlaganje stresu i 5G tehnologiji izazvaće fatalne posledice. Ljudi će potrčati da prime vakcinu, ne shvatajući da se tako izlažu smrtnoj opasnosti. To moramo da zaustavimo, moramo da omogućimo da ljudi dobiju tačne informacije, da bi shvatili o kakvoj prevari se radi. Setimo se u vreme epidemije virusa H1N1. Govorilo se da će umreti 20% stanovnika planete. Do toga nije došlo. Znate li zašto? Zato što ljudi nisu primili vakcinu, tvrdi dr. Rashid Butar. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije, političari i većina medija takve stavove, kakve zastupa dr. Butar, nazivaju teorijom zavere. Na taj način diskredituju nepodobno mišljenje, ali i informacije i podatke koje sami objavljuju. U tome se ističe vlast u Srbiji. Aleksandar Vučić je tvrdio da u Srbiji nema 5G mreže, da to izmišljaju ludaci koji veruju da je zemlja kockasta. Kad su mu Amerikanci naredili da ukloni kinesku 5G tehnologiju, Vučić je obećao da će to odmah uraditi. Stručnjaci sa Elektrotehničkog fakulteta javno tvrde da je u Beogradu počela instalacija 5G mreže. Repetitori su instalirani na zgradama državnih institucija, na policijskim stanicama, ali i školama i bolnicama. Međutim, to je tema o kojoj nije dozvoljena diskusija u režimskim, ali i u mnogim privatnim medijima poput televizije N1. Vlast u Srbiji nije preduzela nikakve mere za suzbijanje koronavirusa u prvom talasu. Naprotiv, građani su obmanjivani pričom da taj virus postoji samo na Facebooku i da se leči s jednom čašicom rakije ili, kao Željko Mitrović, podrigivanjem Fante. Kasnije, opet iz političkih razloga, vlast je zavela najteže mere, pa i višednevni kućni pritvor u vreme vanrednog stanja.
Srbija nespremno dočekuje i drugi talas COVID-19. Zdravstveni sistem puca, lekari beže u inostranstvo ili odbijaju poslušnost, a struku predstavljaju korumpirani prevaranti koji su sa svesnom namerom ugrozili javno zdravlje. Za novac, status i druge nagrade Predrag Kon, Darija Kisić-Tepavčević, zatim Branislav Tjodorović i ostali članovi kriznog štaba podržavali su odluke Aleksandra Vučića. Iako uplašeni, građani su početkom jula na Vučićevu najavu uvođenja novog vanrednog stanja odgovorili spontanim protestom pred domom Narodne skupštine. Vlast je bila prinuđena da odustane od ponavljanja terora. Kad počne drugi talas, bit će neophodno da se narod opet digne i na ulici odbrani pravo na goli život. U američkom kongresu predstavljen je predlog zakona koji će vlastima dati pravo da na silu proverava građane i da ih izoluje u karantin. Sporni zakon je maskiran objašnjenjem da služi kao podsticaj za testiranje što većeg broja građana i potragu za kontaktima s inficiranim pojedincima. Sličan propis već se primenjuje u nekim demokratskim državama poput Australije. Tamo je već ustaljena praksa da policija reaguje na dojave, hvata ljude i na silu ih odvodi na testiranje, a ako budu pozitivni, članovi njihovih porodica vode se u karantin. Iste mere mogu da se već primenjuju i u Srbiji. Režimu Aleksandra Vučića to će poslužiti za eliminaciju političkih i medijskih protivnika. Tvrde Mersiha Hadžić, Milovan Brkić i Marko Toković. Magazin Tabloid.